Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Ka Nyotrap National Youth Front, East Khasi Hills District. Ka Labu Jingkili ya Khasi Hills Autonomous District Council. Bat ya Hima Meliam, Balai Kim Yo Ikman, Bat Kim Nut Satya Ban Kendra. Ya ki dukan dikiat bean ki badan ter nadu yodo syadu them yomolong. Kaseng kalabu ingni ke Jingkili hadien ba kaseng ha ka arp sautrik yayong araja pulai. Kalalek ban khangdam kumbasan hadu enriut ligi dukan dikiat bean jong ki jai pen riut Tibetan. Ki bom don ya ka license ka babiang bat ka juk por. Kaseng kalalam ba ka license ka ba ki don kalong tang ban play ki restoran lani ka cakabam om ka caka dikiat. Hak jingi keren bigila patai kubor u Assistant General Secretary jong kaseng usamla teli bor swear u labu jingkeli ya Excise Department bat kumjo ya ka District Council halor kini kejing yo alat bandikiat bean hayodo dak bakeno ru bakene kejing ailat kalak bandon ka e shalenden itu restoran nah kali restoran तो खाने के लिए चाव मोमो क्या तो आप तो दारू बात हमको मालूम नहीं हमको अगर मालिक बंद करो हमेशा के लिए बंद करो तो लाइसेंस है जो ऐसा बिक्री करता है जो तो बिल पर लाओ ना बंद कर सब लोग बाहर निकालो सब लोग आओ ताला मारो boleh license है और license ini क्या अभी रिन्यू करने के क्या license restaurant dah see no she went just now or she yesterday or she went just she left just a minute ago it doesn't matter the papers too she took the papers the license you don't have any report the license issued here is for restaurant yes sir restaurant how who gives you the authorization how come you're running as a bar alcohol and all alcohol you don't have license, right? See? How come you can sell alcohol out here? As for now. You got the license only for the restaurant? Yeah, that's what that's what we are asking. Kalau transition dia daru bikin kali. Hah? Kon dia? Suntiu daru bikin kali. Hah? Bond karo sofa karo. सब लोग sofa karo bond karo. जब तक कागज नहीं मिलेगा तब तक बंद करो. अभी बंद करो. Asni apa ide begini illegal ba? Buon ba kini Barjala kantam badai naka nyam Tibet. Kini ki beliau katkum kejeng yo jektip kejeng ni. Adu manusia kila penyak kini ki kam bandi kiat be an. Dia dalak dep nang tu ngisi pej ba kini ki beliau kut kini ke business kejeng ki. Taman ke puan mi bujli be uwai hadin uwai. Katkum kejeng yo snong kejeng ni ba kini ki Barjala kini ki nang Tibet. Tak kila dep kamai spa nang ni ya. Ki kun ki hazar kejeng ni. Kisit pet pandai kiri nong wai. Dah so bakin dah cari nong wai kisit bahak no kini kam haki raja macam. Kabaar pat
kalong ba men hakani hakapor nakaliang jong museum nakaliang ka district council kilawan man kenrai kikot isla kalau i gatum kejung pusai jong kilang ni bola awan ni ko kacaka ni ko yung mulong kilak kenrai kita ni wasan balai ki kini balai hab ni dangi hakapor bo ki ai kikot isla sampai sia nomor babun kikot isla katum pi ki media pi la sakki klang tu lai i bahang tu la dan tang ka restoran wala kata kedang puli gini ibu lang bat kian idi ba ni atu gamdan keting ketik nak kalian ka KHDC ban kalian museum ata ka jigli ke bang apa berdua teng jigli anu ti baik bat tunjuk ru ya ketenat exercise makan ya le ban kendra no ikini baro makan sar plan ikini baro nomor kejingle ke zuki ki olong bean teng wat dang nilai i ngila saki dak ikmat lajong ru ba hakapor bakiwan kasi kisit le ban ha kisit kengat dalak dai kipor jauh ki be adu katu ki teng ibor gini apa kesu balik ilegal ya bisa ilegal kata boleh pingham dapat ibor kondisi tu dina kani ga jing soring mengiwan klang ban kendra klang dan sampai dadan menu ban kam ni kini kikam ni nak kalian kaseng ila olong ki balap saya Tar uhi nomor beli kasih jungi ru kibun ki tempat itu beli kita penbiang ru ikut keslahaban kakta ikar revenue do kiru kakta ya kamai keji bagi ni pat macam kon macam sela dia beli di kumbu dah keteng restoran dia bu kapan apa kaji kram ka nyilap pang bakawai ke dukan restoran kumba ka license tani pau di sosi bakhan na poksan ni ka jing kendra ka jong ngiru kam dei kam nom kut hi tang hang ni ken le jing skiwe kita ka ni la ka hak ibor sinong ne la ka hak ibor spin kini kita ka badon gini ki le ba ngin ya khawai sebagai itu minum island iki bakin le dan duan kan ka tala ka jong ni idon ne ka hak ada pilih ekonomi kam ke babian min ai dapat di exercise ki shwan ban kam ni ki kila sha ki ngak kies kila khot ki bakin hapseu ka fine dala seu ka fine ki ai nak tu kamar ki ber khai tu bagi layo kam hendrek apa kasih jongi pat ki ber ki kam tu badi surak tu kisem ki thang pra ki le on kadan kai ke kamut biu ki le tang long ta ki le long ba nyan be tang para kasih dah kabaya ki pati ai lat bai dan you should that akan niru kan long kata su bu jikli spang sai so ada ben ai sai